around us. A virtual boundary. Kuthina. A border that cannot be seen but ikhona. Uyabona lo muntu imbambile inhluphe ngayo yonke indlela. But ubezama kodwa imbambile. Asisikhulume lama borders of poverty. Njengoba singafuni ukuthi abantu bahlupheke. We mean that izinto ezikuhluphekisile empilweni are your girlfriends are too much. Kunentombazana eyodwa engamantombazana awu6. Ngicela ukuphinda futhi. Kunentombazana eyodwa engamantombazane awu6. Wena usuka uthandana nosisi ongakaza kucele nje imali yokwenza inzipho. Akaze nje akucela umuntu akabantu lo mali leyo. Ubunaye usesemakhaya akaza kucela. Imali yeweave oyazi ukuthi imalini ubuwazi iweave ibiza ngaphezulu kwebhala mekuba ngiyakutshela iweave ibiza phezulu kwebhala kunomuntu esifazane oyiborder of poverty empilweni kumefile oyedwa abafazi kuthi ukuthi hayi ngoba enamantombazane kodwa uyahlupheka le ntombazane nje imhleli la imtshela ukuthi iyamthanda imenza isiphuphuko imtshela iyamthanda imenza isiphuphuko kunento ke ofuna uyazi ukuthi abantu besilisa bafana nezingane sometimes. Uma ethole umuntu esifazane okwazi ukumqabula kahle bese sangishiya ingane zakhe ezo15 aye lapha la kwazi ukuqatshula kahle akana nkinga nezansi uma ethola nje umuntu nje okwazi ukumdlalisa kahle umuntu esise ungathi ingane uyoshiya yonke into unkosikazi wakhe ngoba akwazi ukuyenza leyo nto uyabona i-hair dryer yabo iblower lekublower ekhanda abantu besifazane banamhlanje indlebe yakho bayiklina ucule yonke into ayikline kahle indlebe yakho iklineke isibele sikline kuphuma ugesi isibele lesasikline ngathi kuphuma ugesi ongazi uqhamukapi zikhulunywe zonke indaba inkaba yakho ngathi izogonyula ukuyiphumele ngaphandle umkakhe akaza yenze leyo nto isithende lesi sincelo einzwane ezincelwe njengestick sweet umkakhe akayazi leyo nto leyo. That is a border of labo bantu besifazana if beklina kulo level you'll never have money again yohleze emsebenzini uboleka because kunomuntu esifazana uma esefika empilweni yakho umisa yonke into usurrender yonke into kuyena. Come to friends as well kunabangani bakufica uvese uphuza kodwa bakufundisa obunye utshwala ongakazi ukuthenga wena uyaqala ukuthenga ibhodlela lika 1200 uyaqala nje nqanqanqa uhola 3500 ngesonto usuthenga ibhodlela 1200 i750 lo ngeke uziqede vese kodwa ingakapheli kufika amantombazana lathengela utshwala babo kuyona le mali yakho futhi ibhili yonke imiphumiza kuwena ithi 2700 amahloni kuwena uyemotweni